Dan situasi sudah mau hujan. Godang naidope ulauta. Seluruh tadi Pinopan na si Raja Tapu. Na siya pulo sa musik. Alani, siya kami asasada kita. Nung nga dibentuk kamu organisasi persaudaraan ni si Raja Takbun seluruh Indonesia. Ya kami pe hahaduli muna nung nga terbentuk hasadaon ima boparan di sini Raja boru bere bebere se saurdo dai tatudoluk saurdo tuturuan ho pasu-pasu dia kesalahan yang pungka tadumogi Raja Manurung asa tumangia di hita boparan yang pungka sini sabungan jumpang na diduduan dapat akan baga seroha alani kuliah kami mempertikian dua mata kedua imam kedua sila Raja si Indonesia sila Raja soksone nang sila sabungan kasarap kita menghadapi ulon ni anggudulita si Raja Tabun pada Tuhan mula tadi kita salutna boko si pai mau jauh-jauh si alusan bunga saat kami di alaman nama kepala detikyon lasrohamuna lasrohanami ala ummah kami hahadulimuna sidalahi natong nadiudak kamu tuh macai lasrohanami di alamat ni pangudangan ima tu pengurus persaudaraan selai Raja boru bere ibebere se Indonesia alas yang penguat do haroramuna naudak kami betong sian punguan mah nah buat kami haroronami apalagi kion takas dohi mutama kamu doang gidoli nami si Raja Tabun nah si ada panarusan si taros dia opuk taboru si pitahomasan las ido nang hiuto kami apalagi kion asa sadama kita tu akarna mangiu pangiudan nami tu kita salutna asa tonai tona sonanda di patu-patu pa dang na di pangune-une tona ni opuk tadoi imana ni sepasatota tuak kapinok parta asa sada asa diboto na marhamaranggi diboto na marnatu tua kerramangi jadi dison ala marnimot di waktu gajang na do pe kacaramu na hidup kami bahwa kami do dison sakti-sakti anggiat batong las rohani badan muna tungoliu tik sosadia na hubok kami asa titik manapinopa golang holang pangarahutna uliate dahu pasatami tuak tadi bataman apa satu pasal jadi dison tumrope haben no las marhan muna asa tung las rohat tabi dung sautan nonon tung mardong sirang pehitasian dengan non di bagasan nama setang yang amaita jadi ope asa manambai laho menjalo tortor penasahan tu ketua adat nami kamu ang ginunang sila Takbun nate ala sisa daw-daw tu hita las oman nagodang mula-mula las om nagodang liat las supasahat kami maon las ima gunda kasahatan nade yang gotar singok na marsipulupan siya tulpik kita saat tutan si bisa nung matung hot kita marsipuluan adong katay naman dok todita do padaw alay todita na marsikongkoman jadi ada ni emang pande nami asa tung sa Panginoon nami tumat dari batata lumoy di boparan na punami sila sabungan marhidia kabupaten nami siap Panginoon tumat dari bata tarida harus siap perbuina tarida duhami na marhamarangi siya nakaparjong-jongna amang pande nami asabay majong adu-adu tumat dari bata asa gabi hahana gabi sang anggina asa tunganggiat tung saha Panginoon tuamat taribata siatur ren na mula-mula siatur ren na mula topa debatado yang gabulana nang ibana nang ujungna sayang dia matong gabi atau kahana gabi nang anggina dihami beparani punami sile sabungan boru dang dohok bere sayang dia matong ditupahi amat taribata baik magundang mula-mulay las padong magundang sopa
marhamarang kita dungoy metana sa horong siya popara na puta sila sabungan mulai sila raja sahat siya loo satu si pitu batu dos marohat tate si sada gudang jana sada hasutan yang begitu kita sada sabun maulah tum ope liat na las okka sahatan na las marohat tasudiyate sama nima do na siya banidi jadi mau lihat yang empat denami siya do pagi dua tu amat tadi bata dia barhidi akau ni moningamuna kapat denami sayang gaya mato martinya gimana dia mat tadi bata do tabonaran ni hutan itu lang nami on asa tungang dia diami na marhamaranggi tardubonyo di poparanyo punami sila sabungan lihat ni hatul mal lihat ni hatul rokon doh dia kana motani asa baik majomang godam liati las padumu menak kujungna goda kasahatani lihat to kita mah kedua mai dulu kedua pasang-pasangan
lima di awang giduli nami. Molo tu padat tapi madau-dau siang giap matodita marsigonggoman. Nyato hodo ita si sada ulau. Alai sada marohatta. Molo tu parjulu pe halumulak. Las marohatta. Manupak masalahnya putade. So ngoni matanan moda tema. Jadi kandorakso bubar abang kami pe madok molate ma Tuhanu akabang kami sila lagi nasay terus manemehami siyan na jului satu sonare nang dinang mulak pe mo akadahang sila lagi debatama na manupai perdalangan muna babaditak pagabi matupundalo sa taduan Arita do gabi ala totok kita masih Paulo. Saat sulu saat matu tahu silalahi. Nunggu dendam berdalan acara saat nama mulai satu nama muncul gendon debatama nama lupahi. Orang sebaiknya jalur. Orang masih jalan sama itu. Oke mak, tak jalan mata jalan. Hidup. Ada oli silalahi. Hidup oli silalahi. Jadi hujung habi ma aka hahangganani nasiam batam asaro hamu tudolo manotor